Elah, pakai bunyi lagi. Gue lagi mimpi enak-enak. Hah. Bagus HP lo. Lo bukan gue sebor air lo. Ini belek HP koral gede bener. Ini kaca yang buruk apa muka gue yang jelek sih? Duh, Jakarta. Apaan yang mau gue lihat? Genteng semua. Ngopi lur. Mantap jiwa. Hah? 50. 50. Buset lu nggak lagi ngopi. Ngopi doang lo, gorengan kagak. Tadi gue mau beli, tukang gorengannya nggak ada. Tukang gorengannya apa duit lo kagak ada. Bisa aja lo emang lo. Sini. Tuh. 2.000, dapat apaan? Ginari 2.000. Tapi nyanyi kagak dapat 2.000. Dapet sama bungkusnya. Pala lu beletak. Tambahin. Nih tuh, aku tambahin tuh. 3.000. Kalau mau sedikit jangan setengah-setengah gue. Tanggung amat lu. Selin lu. Udah semuanya. Udah lu jangan lo beli dah. Yang mau beli siapa? Lu lah, masa gue? Gue yang modalin. Lu sono jalan. Lu lah. Kan gue lagi ngopi. Siapa kek? Nah, Timot. Kenapa? Timot. Lu jalan nih beli gorengan gini. Nah, beli gorengan kita. Di mana? Priuk. Nih, pakai motor gue biar cepet. Tuh, modalin sono. Sono, Oh iya lupa. Woi, Riz. Woi, Bang. Mau mana lo? Riz, gue mau kemana? Jalan doang lo, nggak ada tujuan. Kayak layangan putus lo. Bisa lo Kang Galon. Tahu nih Riz, kepala gue lagi puyeng banget. Puyeng kenapa? Punya bini juga kagak. Susah banget Riz nyari kerja Riz. Gondrong doang kagak nyopet. Lagian timbang kerjaan doang. Kalau sampai segitunya lu pikirin. Emang lo udah kerja? Belum. Udah, udah apa banyak, tinggal lo pilih. Serius lo jadi apaan? Yang parkir ya. Bang beli gorengan dong bang. Apaan aja deh? Waduh, gue lupa lagi. Udah bang campurin Oh, aja bang. campur aja. Campur semuanya. Iya bang. Makasih ya bang ya. Oke, same-same.
telepon lagi. Halo. Ya kenapa Beb? Ntar malam jadi? Hah? Jam 7? Yaudah ya Beb. Yaudah. Matiin dulu ya. Dadah. Semua. Jam 7, jam 7, jam 7, jam. Bang. Cimot tuh. Bawa apaan tuh dia? Oh iya bener Cimot. Ibu gorengan tuh, Riz. Mot. Riz. Meng, kenapa nih? Apaan tuh yang lu bawa? Tahu lu bawa apaan, Mot? Buru-buru amat. Ini gorengan. Gorengan? Buat siapa, Mot? Oh iya. Buat siapa gorengan nih? Lupa lagi. Udah, Mot. Daripada lupa, mending lu bawa mari kita makan bertiga daripada tuh gorengan dingin. Betul. Janganlah. Punya orang, ntar orangnya marah. Ribet gue yang ada, diomelin gue. Udah nggak apa-apa, slow aja. Lagian lu lupa tuh gorengan buat siapa? Tahu, bawa kesini aja. Parkin dulu tuh motor lu, sini buruan. Ini juga sih, daripada mau banjir. Ini kita makan yuk. Sini. Gitu dong. Ampun dah Cimot. Gue suruh beli gorengan aja lama bener. Gimana gue suruh beli kulkas nih orang? Dah, kopi gue udah habis. Cari dah nih orang. Ganti baju dulu dah. Gue bisa adik kipe bener, bukannya dibawa ke rumah gue malah dimakan di situ sama dia. Mat. Kan gorengan lo pada. Aneh. Mau Beli di mana? ada di situ depan. Bagi atas dong. Enak gue. Apa? Lu beli gorengan pakai motor siapa, Mot? Oh iya. Lu jalan nih beli gorengan gini. Nah, beli gorengan kita. Ngapain lu? Kira kesambet. Baru inget gue, tuh gorengan punya pulau. Lu. Tadi tuh gorengan buat pulau tuh yang duit gue kasih tuh. Iya. Lu parah lu. Bang sialan nih anak. Dari tadi gue tungguin malah duduk di situ dia. Panas banget. Aja. Conge. Kayak bang pulau. Sialan lu ya. Gue tungguin dari tadi malah nongkrong di mari. Oh iya gue lupa bang. Oh jadi ini gorengan punya lo lau? Iya, dari tadi gue nungguin di rumah sambil ngopi. Sampai habis tuh kopi lo bayangin aja. Sialan nih orang. Udah sini makan aja bang nih. Rame-rame nggak apa-apa ya. Udah sini makan aja bareng-bareng. Lagi sendirian aja lo kayak jomblo. Emang Ayam. gorengan ayam. Udah mikir lu. Gile Makan bener. dong. Jatah gua. Masih lo ambil juga. Timbang satu. Bagi, beli. Buang. Lalu. Waktu yang paling menyenangkan adalah saat kita bercengkrama, menjaga hangatnya kebersamaan, menggulirkan banyak detik dalam keceriaan bersama kawan-kawan. Goreng.